Sido Ina kamu baik kunang tato carido
makan yo. Makan cari dari kayu mangke mari kanang waduh. Menawan wong wis diketekane molanang. Risap ke kalau matu asem waduh. Walu. Walu yo wong kowe dikatakan arep kering wong lanang. Lha makan ramat yang molanang. Waduh makan panas pada kadang-kadang wae. Lha makan dijepet tresnan beli sayang beli anak ibu kowe dewa. Yan dimudi-mudi kedasa sayang beli tresnan beli marah beli dewa. Ijo beli dewa ngalian saya. Dunyen ardo berano, dunyen mas pirah tipis. Tadi rasa jiwa permanan beli, angkian beli yang mau ngetungin tresnan beli marah beli dewa. Dung, ditekaning jani kini penguala si dewa, kini penampan di dewa kamu beli. Jen sayang dewa, jen tresnan cinta I love dewa beli. Beraman dia, iya, beli. Wah, dong luang saat kemikan beli di kafe tiang, ya kan? Tresnan beli kafe tiang itu, kemang tiang ardo berata gitu, net malu nak. Siang sing syukur kena monitor beli gini. Boyo jadi tiang alih ardo beranan beli nih, boyo jadi tiang cewek matri. Kewala, tresna nih sujati. Ning suci nirmala dekene tiang bener tiang oleh nama cedak tiang sinyak kabeh beli. Diang pramanda sira wong lanang. Yan mulus aja kita kena nyai kabeh wake. Nang tang bayo depan nyai kabeh wake. Enak. Memang kita nang larang tuh. Tuan urungan pecah kita wake. Sama kadio. Wah, teman. Panas padi di rajun nasana tuan. Di mas jiwa permanan beli anak ampura yang dewek belian puyu aja beli tan sungguh puyu beli tan resno kami dewek di kawan nak cihir beli resnan beli marah beli dewek
Nah, ini jadi laturan. Apa sih dia mau yang kemana Dewa lawan mereka? Masa Dewa yang sih?
เ